Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide ini, kita akan membincangkan ayat nominal pola 2. Ayat nominal adalah ayat-ayat yang memperihalkan subjek, iaitu frasa nama. Dalam ayat nominal pola 2, objektif slide ini akan menumpukan kepada membicarakan pasal frasa nama subjek, komplement, pelengkap yang memperihalkan subjek, adjective phrase ataupun frasa adjektif, verb be ataupun kata pemberi, and, is, are, was, and were. Kita telah belajar pada ayat pola pertama seperti contoh the bird is a seagull. The bird subject, seagull the bird subject frasa nama, a seagull pun frasa nama. Dan frasa nama ini memperihalkan the bird dengan menggunakan is. Sama juga seagull. So, dalam ayat ini kita akan melihat subjek is atau the bird, yang memberi the bird ialah white, adjective. So, the bird is white. White ialah frasa adjektif yang melengkapkan the subject. Verb be ataupun kata pemberi, dalam ayat pertama, kata pemberi is merupakan sama maknanya dengan sama juga the boy, sama juga my friend. Dalam bahasa Melayu, bahasa pemberi ialah, budak itu ialah kawan saya. Biasanya ialah tidak digunakan untuk ayat simple seperti ini. Dalam bahasa Inggeris, the boy, he is clever. The boy is clever. Kita menggunakan is. Bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris menggunakan is untuk menunjukkan sama juga sekarang. So, dia pandai sekarang. He is tall. Dia tinggi. So, is menunjukkan sama juga tinggi. He was stupid. Was menunjukkan dulu. Maksudnya dulu dia bodoh. Dulu dia bodoh. Nah, apa yang kita masukkan kalau kita kata he was stupid, sekarang ni he is clever. He was short. Dulu dia pendek. Nah, apa yang kita masukkan bila kita kata he was short, sekarang ialah kita tahu yang lihat dia tinggi. Dulu kita nampak dia pendek. Kalau subjeknya ramai, the boys, kita menggunakan are untuk memberikan the subject dengan frasa nama, our friend, dalam pola ayat yang pertama. Dalam pola ayat ini juga kita menggunakan are. Jika the subject itu ramai, boys from they are clever. Sekarang ni mereka pandai. They were stupid. Sebelum ni mereka bodoh. Ayat ini boleh dipromptkan dengan soalan who is how. Contohnya who merujuk kepada subjek. Who, Ali. Adalah bagaimana? Is how. Sihat. Adalah sihat. So, Ali sihat. Ali is fine. Ali subjek. Dan is fine complement yang merupakan sifat kepada Ali. Who is how? Apa maksud who is how? Ini menunjukkan jika present, sekarang. Kalau was, belum ini. Dan is ini menunjukkan kepada subjek ini singular, satu, dan juga subjek ini expression. Contohnya kita kata Fatimah is beautiful. Sekarang ni memang Fatimah cantik. Kita nampak dia cantik. Sekarang. The headmaster is kind. Sekarang ni the headmaster is kind. Who was how? Who, siapa, bagaimana sebelum ini. Kalau kita who is how, present. Was ni menunjukkan lepas. Ali was fine. Sekarang ni kalau kita kata Ali was fine, maknanya sekarang kita dapati Ali tidak sihat. Fatimah was beautiful. Jadi kalau kita kata Ali dan Fatimah was beautiful, sebelum ni dia cantik. Sekarang ni mungkin dia tak cantik. Ataupun kita merujuk kepada Fatimah lama dulu. Jadi master was kind.
Sebelum ni memang dia baik. He was kind dulu. Dan kalau biasanya kalau kita kata ayat ini, the headmaster was kind. Sekarang ni biasanya headmaster is not kind. So was sama juga is not kind now. Ali is fine. Ni kalau tengok Ali sihat. Ali was fine. Sebelum ni dia sihat, sekarang dia tak sihat. Fatimah is beautiful. Awak nampak Fatimah tu cantik. Tapi sekarang ni, kalau awak nampak Fatimah tak cantik lagi, awak kata Fatimah so beautiful. The headmaster is kind. Memang dia baik kan. Tapi kalau awak kata the headmaster was kind, most probably the headmaster is not kind anymore. Untuk ayat pola 2 dan juga pola pertama, bila kita membentuk transform, membentuk ayat soalan yes no, kita hanya pindahkan is ke depan. Jadi, adakah Ali sihat? Is Ali fine? Yes, he is. Ataupun no, he isn't. Dia tidak. Fatimah was beautiful. Pindahkan was ke depan. Jadi, adakah Fatimah sebelum ini cantik? Yes, she was. Dan dalam question tag, kita hanya mengulang ayat Ali is fine dan kita tambah isn't he. Kalau is positif is, dia punya tag ialah negatif. Jawapannya yes, he is ataupun no, he isn't. Ali isn't fine. Is he? Isn't negative. Is he? Adakah dia benar? Yes, he is. Fatimah was beautiful. Fatimah was beautiful, wasn't he? Kita hanya mengulang ayat, taruh koma dan tambah negatif. Jikanya yang pertama ini positif. Wasn't she? Fatimah wasn't beautiful, was she? Yes, she was. No, she was. Transform kepada soalan WH. Ali is fine. Who is fine? How is Ali? Ali is fine. How is Ali? Kita tinggalkan sini is, tahu how. How is Ali? Ali is fine. Who was beautiful? Mana salah buang. Who was beautiful? Fatimah. Transformation. Pada asasnya prinsip transformation ialah Ali is fine, ayat. Kita boleh pindahkan is ke depan untuk membina ayat yes no question. Kita bila lepas kita pindah is ke depan, kita tambah who is fine. Ali is fine. Kalau kita nak tahu fine, how is Ali? Ali is fine. How? Negation. Dalam kata yang lain, kita akan melihatkan bentuk kata pemberi, word be, dan cara penggunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.